Ni Ngavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu mbere ya gwikinyia mbere ya kamiti ya urumwe na uiguano huku bururi-ini agicemania na timu ya mawakiri aria meguthiaga kumurugamira mbere ya kamiti ino kurumirira miario ya rumena iria kuratwika tugukire arongoreirie ruriri rwa Sumari. Na ihinda ria kinya imwe kwa imwe maumagara nginyagia wabici-ini cia kamiti ino. Ngilu ndanahungwo mahuri uhoro-ini uria gwitirwo amu agithie kwihariria hari kiria kiratwika ni atugukire miario ya rumena akirongoreirie ruriri rwa Sumari. Ende maundu mauma ngurani amu athomeirwo mateta maria maraikitio ni Juja Transporters aria magiraga muthanga mwena wa Kitui. Tumekuja hapa tukitarajia kwamba Mheshimiwa Ngilu atajibu maswali juu ya matamshi aliyotoa huko Mudha, na tukifika hapa tunasikia wengine wanajiita Juja Transporters ndio walalamishi. We have made a commitment to the investigating officers that as soon as they send the right notice, we should present ourselves. Kalonzo Musyoka uria uguthiete kurugamira Ngilu ari wakiri ni ugire murugamo wa Ngilu hari ugethi wa muthanga na ucini wa makara kaunti ni ono uguthie na mbere amu ni urathukagia maria maturigiceirie gicigo-ini kiu. We congratulate Governor Ngilu for having actually literally blown the whistle. So you don't punish the whistleblower. Charity Ngilu has been a national leader, and she cannot therefore clearly get one community to fight against another community. We have no issues. They are earning their daily bread. Mwena-ini wake muikariri giti wa kamiti no Francis Ole Kaparo ni oriti ateti kunyitithania bururi uria riu ugayukanite na mithingi ya kinduriri. Oho Kaparo ni amenereirie atongoria aria maratinda magicogera muingi na njira ya kwirihiria ciugo iria itamukitwo ni arunao. And it is not right to keep on blaming NCIC. The disease is not the NCIC, the disease is politicians. Maya magithiaga na mbere ya uri biacara marori na makara mwena wa Kamandura Limuru ni mathararirie mihango ya ukui barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru kuria mahingire barabara makiuga Ngilu no nginyagia arihe rori iria yacinirwo mwena wa Kitui thutha wake gucogera muingi gucina ngari o yothe iria kunyitikana ikuite makara mwena ucio. Na hiyo rori tunataka leo, kama hatutapata rori tunataka Ngilu, na kama hatutapata Ngilu, president wetu Uhuru Muigai Kenyatta aingilie kati ya hii maneno. Andu aya mekuhingite barabara thutha wa kuhuhura ngari iria mahingireirie maguru na gucungireria muthongomano munene wa ngari barabara-ini iyo. Handu-ini ha Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.